muhane mani nta kuntu umuntu ashobora kuza mani akagukorera ibintu Irene mba naragukoreye warangiza ukamfa ukifata nk'inyamaswa bro, ukifata nk'inyamaswa bro man. Niba ndi umusiramu mukube barayi ndivuze no mu kintu nakwega irite kafarako kampere kabonereze byo nabyo nebishoboka bako bikagore. Ikintu cyari cyo cyose cyamubaho Irene kimubeho kibi nawe nta neza agira kikubeho Irene. Ikintu cyose cyakubaho kibi kikubeho cyose gishobora mana ndakwinginze kinkorere binkorere. Mbisabye muri kwezi rwa Ramadani mana, mbisabye mu kwezi rwa Ramadani, mbisabye mu kwezi kwa Ramadani mana, Imana nsenga ya Rabbi mukore mukube barayi. Mumhanire muhane mana muhane kuri kicara hasi mana ukarecording ikiganiro mana ukagisohora utambajije utazi ibintu ukuntu birimo biragenda urabizi you know ibyo nkora nibyo nkora Irene uzi ukuntu nkora, uzi ukuntu mbayeho, uzi ukuntu nganira, uzi ukuntu ibintu ntatinyuka, uzi ibintu ntakora bro. Ukifata bro ugasohora ikiganiro barimo baravuga ko jewe, barimo baravuga ibintu nk'ibyo, barimo baravuga ibintu nk'ibyo man. Umuntu wakubaniye neza muri aya mahanga waje nta muntu uzi usanga dumba. Urampamagara last minute man, I came through the whole time. Uryama hariya ndyama hano, ibyumweru bibiri birarangira bro. Ibyo bintu yamano yabigukorera man. Ndateka nteka ibiryo wariye bro muri aya mahanga ahangaha muri Canada bro. Uje usanga jewe man, uzusanga jewe man bagakuri ikiganiro uzi ko bandeze muri ribu utazi ukuntu bimeze. Irene iyo nza kuba ndi umunyamafuti, iyo nza kuba narakoze ibyo bintu pazo ntago bari kuba bamurekuye. Ni washatse kumenya ibyo bintu ukuntu byagenze, ikiganiro kikarebwa n'abantu 400. Everybody iyo bageze ku izina Dumba they pay attention.